Syak Penkop Buram ke Persar Bharti da ke Jamanlal Sharma Award aja arposau ha ke hoki India halor ke jingnok senyang bakodor ke jongka. Yaro Menteri Rang Bakduk Kering Narendra Modi ya ke jing syak jet jong ke RBI menyok pediang ya ke Digital Transformation Award arajar arposan. Syajet biang yu Menteri Rang Bak ke MEGHALAYA ukan rat ke Sangma kum National President jong ke NPP ha ke benta ke samoi trekam ke balai senam. Lap ki real start marpok kendau ki beniat jong ki dok khasyak ki bana ke juk Neozin ha MEGHALAYA balah penmi ha ke Arabian Journal of Geosciences. Lingba ka kul abhei chetri bat usam syaprang latu yok rak ke Shillong Lajong FC ya ke nam lakdu ha ke Shillong Premier League da ke bah penlim ya ke Maulai SC da ar la Kuwait. Ki khubor ki babnya ka hoki India ke lapan ke buram ya ke Prasar Bharti da ke Jamanlal Sharma Award nak ke benta ke jingnok senyang bakodor nak ke benta usnam arhajar arposau hanong ba Delhi. Ha ke 7th Annual Awards arhajar arposau. Kini ke khusnam ke penpau ya ke jing trai shitom jong ke Prasar Bharti ban kentil bat penpriang ya ke jingelek kai hoki ha ke lenggeri. Ha ke tei ke jingelang ke hoki India kala ai kublai ru i ki dekot jong ke kenhun bala job ha ke World Cup kat kendai sepatnya Hosan da ke ba ai da ke khusnam Major Dhyan Chand Lifetime Achievement Award ringkat bat ke song pisa ke basan paulak tingga. Make hockey reach every nook and corner of this country. You know, as Mr. Jitin Prasad was saying, there is a need for a Grameen Hockey League. And we at Prasar Bharati through Doordarshan and our new OTT network that is Waves, platform Waves, we are trying to make hockey reach every nook and corner of the country to, encourage not only the players, but also give them honor and respect. Menteri Rang Bakduk Kering Narendra Modi mentaka sengi ulai ro ya ke Reserve Bank of India ke bala syakjit ban yo ya ke khusnam Digital Transformation Award arajar aposan da ke Central Banking London UK. Ha ke jing tok ha ke social media Modi ula ong ba kene ke jing job ke pen i ya ke jing pelek jing mut syak rukam trekam ba thamai bat ke jing trekam ke ba paka ha ke jing sinshar. Ula benrap ba ke jing penmi thamai ya ke digital ke dang yai beteng ban kentiu ya ke yo ka kot jong ke India bat ban penkop bor ya ki jing em ki babon. Menteri Rang Bak ke Jela MEGHALAYA ukan rat ke Sangma ula syakjit biang kum National President ke NPP na ke benta ke samoi trekam arajar arhosan hadu arajar arhopra. Kani ke jing jit biang ke ba klem don bayalek persyak kala long ha Constitutional Club of India New Delhi. Usang mau la penpau ya ke jing ngau ngu iki dekot ke parti ki belapen skambiang ya ke jing syania ha kani ke jing long dong ya lam jong o. Ula pen menaru basyan on sa pen benai iki dekot jong ke National Committee na ke benta usnam arajar arposan hadu arpopra. La pendap ru iki weipat ki kam bakongsan. Ha ke ba ya u Pak nga bagi la jit kum General Secretary Organisation bat ya ke Dr. Mehtap Gitok Sangma la jit biang kum ke National Treasurer. Shushu la thungru yo James K. Sangma kum National Working President. I very humbly accept this responsibility that has been given to me to continue to work and to serve as the President of the National People's Party. I also would like to congratulate the newly elected General Secretary Organization, Mr. Bage, who again has been somebody who has worked very closely with us for many years. Mr. Bage is a former cabinet minister for the government of Arunachal and MLA, and of course he was the working president of the state unit of Arunachal Pradesh for a very long time. And while our president of course was there, but he was also the candidate, and it was Mr. Bage who had to roam and work as the working president and conduct the campaign
for all the other candidates throughout Arunachal Pradesh. So, Real start marpok kendau naka Geological Survey of India kilalap ya kabinet shark kibanadu kajuk miozin ha South Garo Hills District Jonggajala Meghalaya. Kani gajingwat benya kabalale di Bashisha yang rai bat UKB Vinod Kumar lapenmi ha ka Arabian Journal of Geosciences kabato syapang kibinet jang kidok ka shark kum ni kidok ka mackerel kidok ka weasel kidok ka requiem bat kidok ka hammerhead. Kini kijing lap ki ai kijing syampang ke thamai syapang kijing pair jong ki dok ka shark bat ka pelio environment jong ki siap jong ka miozin tha Meghalaya ke ba penpau ya kijing don ke duriau ke bejeliau ke badon hajan ki root duriau ke bayaso bat ke duriau ba laseng ya ke seng ke thamai kata Karib Hoi Commercial Pickup Owners Drivers Association henin kesngi ha gajingalang kabalalong ha PNS Auto Shop nong po. Kaseng ketemu banyadai gajing bhajing miat jong kinong nya kali pick up bat ki try kali kamai ki bakamai ha ka district. Ha kani gajingalang ki dekat kila jet ikinong kit kam jong ki. Ha ka bau Stanwell money ula syimti ya ka kam president bat urap lang lingdo nong laj kum vice president. Ki wei pat ki kerdan bakongsan ki kentup ya ubit dor pator kum general secretary utebor rapeng kum assistant general secretary but usani karnayor kum finance secretary. Kajing tau ya ka RBCPODA layo i baka de ka sinjam ka bakongsan ban wengi ki jing e jong ki nong nya kali pick up kamai bat ki try kali haribhai. Armut ki khan ka jangi bat karai ka bangi shem hakane ka si ka lomba ngikwa balalong ka pala but ini scam bakan long ka job ba ya kan ka asron ka jangi in go ya ka in pelong no ya ka ban register ya kan ka asron ka jangi haki go jong ka an te ini scam bakan ka chingmu ka jangi ru kan long ka job bangila ban register ya kan ka asron ka jangi de adin bangila ban register ya kan ka asron ka jangi insa tray kamha na ki kam ya ki kam ki bangin sadai ban tray but ikermen scam ba lengba jong kan ka association kan long ka job kum kadak ban ya kentiu lang ha ka kamai ka ji but ha ki wei ki benta jong ka im jong Kinong late how jong ka NASA ka Ant McLean bat ka Nicole Ayers ringkat bat nong late how jong ka Japan Aerospace Exploration Agency u Takuya Onishi bat u Kirill Peskov unong late how jong ka Roscosmos kilarung siya ka International Space Station tang hadian bakila play gijik hang how hapreng jong ka Space Station bat ka ling sun how SpaceX Dragon hagapor khatway lalasan minstem katkum kapor jong ka ri India lapadang burom miki daki nong tray jong ka Expedition 72 ki bakentop iki nong late how jong ka NASA ka Sunita Williams u Nick Hague u Don Petit bat u Butch Wilmore kumjuru kinong late how jong ka Roscosmos u Alexander Gorbunov u Alexei Ovchinin bat u Ivan Wagner. Kakenhon yelek kai football jong kari India kabalawan poi hanong ba Shillong man yakun parlok persya ya ke Maldives kalapen krek yalade da ka pelong ya ka jingkilan Met Hamadan JN Stadium ka badon Hapolo Shillong hakas ngi sajan katkom ka program kakenhon yelek kai jong kari India kan yelek kai parlok persya ya ke Maldives hakakat kendai terik uluber ajar posan bat hadin kata kani kakenhon yelek kai jong kari India kan hab ban pen krek apat yalade ban mi madan saha ka jing yakun ban yakni rung syaka AFC Asian Cup araja arponyo persya ke Bangladesh ke ban Selong haka arposan terik luber araja arposan shwa kani assistant coach jong ka kinhon yele kai kari India Mahesh Gowali ulawan position ba Shillong ban jurip ya ka madan yele kai HJN Stadium ringkat ke jing sinran lang jong kinong yalam ka Meghalaya Football Association balami kemad do vice president uba Cliff Nongrum ka Asmita Boxing City League kalalong kalimpong yelekai ka job hanok po Meghalaya ban kintiw ya kajing siyem benta jong ki kinte ki kam yelekai hakani kalimpong yelekai boxing ka bashisngi ka balapelong ha NSCA Indoor Hall
kaladon gajing shim benta jong ki nong yele kai kin thei ki bala pen I ya ka sap ka ba ki don ya ka ni gajing yele kai la pen phu pen ping de gajing don ringkat jong ka nong yele kai arm wrestling ba paunam ka kong Margaret Pathau bat ki officer na katanat yele kai la pen long ru ya gajing yele kai na ka benta ki shinrang kani kali ka dei shi benta jong ka Khelo India initiative ka ba thmu ban kin tewi gajing yele kai hapding ki kin thei pat ki samla kum shibenta ban kintiu ki kam yele kai happening ki kinthei ka office jong ka district sports officer West KHASI Hills district kalapalong ya ka Asmita Open Football City League aja aposan hinden kaski ha St Thomas Higher Secondary School Khelo India Center hamairang ka Asmita League ka balas dang na do snam araja arpawai ka thmu ban kintiu ya ka jingi shibenta jong ki kinthei ha ki kam yele kai ki don South League ki kinhon ki balai shibenta ha ka ba ka young SSCC kala long ka lado da ka ba job da ala not ya ka St Thomas Academy ha ka ni ka sngi la wan man saki da ka district sports officer ka West KHASI Hills ka kong ballerina siem ka president jong ka pendeng yong district sports association kinong ile kai football kin thei bit ki wei kinong shakhat ngapha ka Shillong Lajong FC kala manyele kai bha hakaba kala la ban pelem ya ka maulai SC da R la shikol haka final jongka OC Blue Shillong Premier League aja phasau ban yo ra ya ka nam la du haka sin basan nakaliang ka lajong wa bhei chetri bat usam shafrang lato kilayo ban thep ika kol kat ba nakaliang ka maulai udaman bhalang khan ulayo ban thep ya ka penalty wat la kilaya khai haka jing yo point hinre ka jing job jong ka lajong ya ka jing ele kai hapring jongki bat ka jing ya per kol kala pelong ya ka ban yo ra ya ka nam la do ukong san hagani sngi umentri ka tanat sports and youth affairs uba shaklir wajri ula sam ki kusnam bat ki check Umentri ula penkut no ya ka samoya le kai jong usnam arja arposau da ka ba penhiar ya ka lama jong ka SSA Ayo begitu rentar lang ketika Janmi nak kebentar ketika Shillong Premier League season 24-25 naik ke player bro atlet team kata ka mulai berkunjung ke Shillong Lajong di nakaliang Lajong arung anu semtanya kepor nangit di paibar kami ya Islam di masuai tang kita di Philippine kickbox menyo man congratulate nak konta ke Shillong Lajong Akabayo, ia kabakan ra, ia kanam job, jom kani ka Shillong Premier League 24-25. Kita ini kinting kemudian naik ke paro di dekat Shillong Sports Association, berkunjung ia di official serta basketball. Kita ini kinting kemudian di Mentang ini pe ya kajing long jiwan ka swim neng hatura kajing kret kalong apula degree Celsius pe kajing shet kalong lai fusan degree Celsius kajing ngam khau hau kalong prapunyo na kashispa haba pai pat chinong ba Shillong kajing kret kalong khatsan 0.0 degree Celsius pe kajing shet kalong apusan 0.0 degree Celsius kajing ngam khau hau kalong rupunyo na kashispa kat bahjo wai pan kajing kret kalong khat khanda degree Celsius pe kajing shet kalong apusau degree Celsius kajing ngam khau hau kalong nyau po a na kashispa kasun meneng kan rang hatura bat jawai kat bah Shillong kala bandon gajing hap slap ki kat tu kat ni ki jaka shoban poi shu bekut jong katup kubong ni pe biang sa sisin ki man bakongsan syak penkut buram ka Prasar Bharati da ka Jamanlal Sharma Award aja aposau ha ka Hockey India halor gajing no sinyang bakodor ka jongka Menteri Rang Bakdu Kari Narendra Modi ya ke Jin Shak Jit jong ka RBI banyok pediang ya ke Digital Transformation Award aja Al-Hosan. Shak Jit biang yu Menteri Rang Bak ke MEGHALAYA ukan rakyat sangma ke National President jong ka NPP nak ke bentak ke samoi trekam ke balai senang. Lap kiri start marpok kendewi ki biniat jong ki dok khasyak ki bana ke juk miozin ha MEGHALAYA bala penmi ha ka Arabian Journal of Geosciences. Bat lingba ka kol wa bhai chatri bat usam shafrang lato yo ra ka Shillong Lajong FC ya ka nam la do ha Shillong Premier League da ka ba pelim ya ka maulai SC da ala ka wei.
Dia polo katung ila poi sebukut cukup kebajugi mata ke janmet hadu beginde syam yang pila syai kesengi kublai pi baro. Good evening, viewers. Welcome to the Northeast News Bulletin. This is Chiras.